Mwaramutseho mwese aho muherereye ikaza hano ku Ibendera TV makuru yo muri iki gitondo n'amakuru yo kuri uyu wa gatatu tariki 20 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2025. Mwese aho muherereye rero nimwigire hafi dusangire amakuru yaramutse muri iki gitondo n'amakuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, tubabwire ko abantu bagera kuri 12 baraye baburiwe irengero, bikavuga ko batwawe na Wazalendo cyangwa se bashimuswe na Wazalendo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo uburambuye. Turaza kandi kugaruka ku mirwano yongeye kubera Kiriba ku musozi neza hitegeye Itumba. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku mikwabo yongeye gukomeza mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi no kunyarukira muri Nyiragongo, tubabwire ko naho haramukiye mikwabo ni nyuma yuko abarwanyi umutwe wa 23 bongeye gukomeza gukora imikwabo muri bice. Amayuko n'ubundi hari amakuru ngo bamenye yuko ubwo bakoraga mu kwabo mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo ngo hari bamwe mu ba FDLR na Wazalendo baje kongera gusubira Nyiragongo bajya kwihishayo. Ya makuru bakiyamenya rero bakaba bongeye kongera kwataka aha Nyiragongo. Turaza kandi kugaruka ku bijyanye n'ibitero bya ADF, bakaba ngo bamaze kwica abaturage bagera kuri 59 bose mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma rero reka nongere mbashimire cyane mwe mubana natwe muri aya makuru hano ku Ibendera TV, by'umwihariko abagenda baduha ibitekerezo budasiba, mukatubwira ngo muherereye aha n'aha, mukatubwira muti turi kumwe 5 kuri 5 muri abantu bintagereranywa. Hanyuma rero reka nongere mbibutse niba bamaze kugera hano guterekaho cyase gukora like asaho ngaho, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ubundi unkundire ukore subscribe. Mugiye ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ku kantu kamaze nk'inzogera ni signe de la notification kugira ngo ubutaha amakuru agiye kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Muri aya makuru rero reka mbabwire yuko tugiye kubigenza gutya, nyuma mukanya ngaruke nsanga mwamaze kuba tayari, ubundi twinjirane muri aya makuru ubundi twanzike. Aha ni ku Ibendera TV, nge nitwa Umukada. Uyu munsi ni kuwa gatatu, ni tariki 20 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2025. Twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye rero, ariko nkwibutsa gukora like hasi aho ngaho wowe uhageze ari ubwa mbere, n'ubundi ugakora subscribe. Hanyuma kandi ibitekerezo byanyu nizere ko mubimpa tukabisangiza abandi. Rwose niba bamaze kugera hano, nuramuka ugiye udatanze igitekerezo cyawe ngo tubwire aho uherereye, tumenye umuryango mugari w'abantu tuba kumwe witwaremo, cyangwa se wizere ko ujyanye umwenda ukomeye.
reka twanzikire mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga yuko hagana ku isaha y'isa sita zishyira isa saba zo muri iki gitondo abantu bagera kuri 12 bashimuswe abashimutirwa hitwa Avenue Shishi. Ni igice tugenekereje cyegeranye n'ahitwa Eglise CBA Kakungwe, hagana hepfo hakaba Burongo. Ubwo rero abari muri uyu mujyi wa Uvira ngira ngo murahumva. Rero hakaba hashimutiwe abaturage bagera kuri 12 kugeza ubu. Nta amakuru afatika y'ahantu aba baturage kugeza ubu babarengeye, gusa amakuru akavuga yuko ngo babashimuswe na Wazalendo ziherereye muri uyu mujyi. Bikavugwa kandi ko ngo bajyanwe kugira ngo n'ubundi bafatanye nizi Wazalendo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa 23 ku rugamba bakomeje kurwanamo. Gusa ibi ntago byari byemezwa yaba ku ruhande rwa Wazalendo yaba ku ruhande rwa FARDC ntibarabyemeza. Gusa abaturage baherereye hanga bakaba atangaza yuko ngo bari mu rujijo rw'uko abo mu miryango yabo bashimuswe kandi bakaba batazi aho baherereye. Aba baturage batabaza bakavuga yuko ababo ngo bashobora no kwicwa habaye nta gikozwe. Ikindi kandi bavuga yuko ngo bashobora kuba bajyanwa gufungirwa muri kasho zitandukanye kandi zitazwi ziherereye aha muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero bakabiheraho batabaza bavuga yuko ngo ababo bari mu kangaratete. Ngibyo rero hanyuma aha tukiri muri uyu mujyi wa Uvira reka tubabwire yuko Kiriba neza abarwanyi b'umutwe wa 23 bongeye kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni ibitero ubona ko byari bitumbiriye abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze gushinga ibirindiro kuri uyu musozi wa Mitumba. Amakuru rero akavuga yuko n'ubundi ngo ari Wazalendo zongeye kuzamuka zitangira kohereza amasasu kuri uyu musozi. Gusa ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bikavuga yuko ngo basubije inyuma ibi bitero ku bwinshi. Magingo aya ngaya rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bakaba basubijwe inyuma muri ibi bitero n'ubundi bongeye kugaba kuri uyu musozi muri aka gace. Reka twerekeze mu mujyi wa Goma tubabwire yuko imikwabo yongeye gukomeza kuri uyu munsi. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi agana ku isaha y'isa 10 zo muri rukerera barwanya umutwe wa 23 bakaba abongeye gukora imikwabo mu gace ka Keshero. Aha impamvu nta yindi nuko ejo bundi nuko ejo ubwo ahantu bundi mu rukerera hakorwaga imikwabo hari amakuru avuga yuko ngo hari Wazalendo na FDLR ndetse na FARDC ngo baje kujya kwihisha muri Nyiragongo. Ubwo rero ngo bihishaga abarwanyi b'umutwe wa 23 bahise batangiza imikwabo naha muri iki kirunga cya Nyiragongo. Mu kanya ndabigarukaho, ariko amakuru akavuga yuko ngo nubwo bahungiye ahangaha hari amakuru bari bafite abarwanyi b'intare za Sarambwe yuko ngo mu ijoro n'ubundi bongeye kugaruka ahangaha muri ibice bya Keshero. Ni muri komine ya Goma muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo imikwabo yaramutse rero muri Keshero nta makuru yari yamenyekana niba hari ababashije gufatirwa muri imikwabo. Gusa bikavugwa yuko n'undi imikwabo ngo yongeye gukomera no gukomeza muri ibi bice. Reka noneho ubwo tuvuye aha muri uyu mukwabo wongeye kuramuka muri uyu mujyi wa Goma
tunyarukire n'ubundi Nyiragongo naho tubabwire yuko hongeye kubyukira imikwabo n'imikwabo yakozwe ahangaha cyangwa se yerekejwe ahangaha nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bamenya amakuru yuko hari Wazalendo zaturutse mu bice bya ruguru za Masisi na hehe bakongera rero bakaza kwisuka ahangaha Nyiragongo kugira ngo bakomeze guteza umutekano mukeya muri bice byegereye uyu mujyi wa Goma ndetse n'indani muri uyu mujyi kuva rero ku isaha 10:10 zo muri iki gitondo amakuru aturuka ahangaha muri uyu mujyi wa Goma aravuga yuko abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bongeye kubyutsa imikwabo muri Nyiragongo amakuru akavuga yuko nubundi ngo ahangaha abarwanyi ba Wazalendo na FDLR ngo bisutse ahangaha abarwanyi b'umutwe wa mama 23 rero bikavuga yuko nubundi bongeye kumanukana drone bongeye kumanukana kandi za radari zabo ni nubundi uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga mu rwego rwo guhiga bukware abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abari aha muri Nyiragongo. Reka tunanyarukire mu bijyanye n'umutwe w'iterabwoba wa ADF tubabwire ko nubundi y'umutwe w'iterabwoba wa ADF bivuga ko wishe abaturage bagera kuri 59 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'iterabwoba wa ADF umaze kuba ikibazo gikomeye cyane uyu mutwe umaze kuba ikibazo gikomeye kandi gihangayikishije uyu mutwe w'iterabwoba wa ADF rero bikaba bivuga yuko ngo wishe abaturage bagera kuri 59 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage biciwe mu duce dutandukanye two muri sekiteri ya Bapere muri teritwari ya Rubero ndetse no mu mujyi wa Oika ni muri teritwari ya Beni kuva tariki ya 16 Kanama muri uyu mwaka w'2025 mu ijoro ry'uwo munsi abarwanyi ba ADF bateye mu mudugudu wa Mbimbi ni muri Oika bica abaturage 9 basiga batwitse inzu zabo zigera ku 10 imbere yo gusubira mu mashyamba bari baje baturukamo. ADF yageze muri Mbimbi imaze kugaba ibitero bibiri mu bice byegereye umuhanda wa Eringeti Kainama ndetse na Mayimoya aho yiciye abaturage 3 itwika n'imodoka. Uyu mutwe w'iterabwoba wa ADF kandi wishe abaturage bagera kuri 47 mu mudugudu wa Ikenge Meria n'indi iherereye muri grupoma ya Payitumba ni muri Beni muri segiteri ya Bapere. Umuyobozi wa Bapere yitwa Makere Sivikunuka kuri uyu ku munsi w'ejo tariki ya 18 Kanama yatangaje ko abatabazi barimo abo mu muryango wa Croix Rouge ndetse n'abasirikare bagiye muri utu duce gufasha ababuze ababo mu bikorwa byo gushyingura n'ibintu bibabaje. Hari ngo ababuze ubushobozi bwo gushyingura ababo kaba ari ibintu ubona yuko biteye agahinda. Hanyuma rero abakabari bo bajyanwe kaba ari bo n'ubundi barimo kugenda bafashwa kugira ngo harebwe uburyo ababo bashyingurwa.
Sivikunuka yasobanuye ko ADF yagabye ibi bitero yihorera kuko ngo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'iza Uganda UPDF nazo ngo zimaze iminsi zibagabaho ibitero binyuze muri operasiyo Shuja yatangiye mu mwaka w'2021. Umuvugizi w'ibikorwa by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo kurwanya ADF ni Lieutenant Mark Erongo yatangaje ko ingabo za FARDC zizakomeza kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba, asaba abaturage gushyigikira izi ngabo, no kuvuga ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ikindi kandi yasabye abaturage gutanga amakuru yaho n'ubundi abatekereza yuko abarwanyi baba bihishe, ni mu gihe n'ubundi ngo hateganywa ko n'undi bikorwa byo kubarwanya byo byakomeza. Akavuga rero ko nta kuntu iki gikorwa cyagera ku musaruro nyawo mu gihe ari igikorwa barimo gukora ariko abaturage batakigizemo uruhare. Hanyuma rero reka mbashimire cyane inshuti bavandimwe banywanyi bacu hano ku Ibendera TV, mwari muri kumwe natwe, babwire ko tuganye ku musozo w'aya makuru, hanyuma ubundi mbareke mujye mu kazi, ubundi tuze gusubira mu makuru yo ku gicamunsi hano ku Ibendera TV. Abagiye mu kazi mwese rero mugire akazi keza muhaye kandi muronke, abagiye mu zindi gahunda namwe mugire gahunda nziza, ariko ntitwakwirengagiza n'abatari mu buzima bwiza, namwe Imana ikomeze kubana namwe. Njye nitwa Mukadaha ni ku Ibendera TV, twari kumwe mu makuru yo muri iki gitondo y'abazindutse, hanyuma areka mbabwire ngo tuze gusubira, Imana ikomeze kubarinda.